Itinagan ti Ama. Napalabas. Kastao na iti pan nakaklat ni Yaya Ising, idisimbrek iti silid ni Monica iti ospital. Gaput at dati nakita na anagbutngan na. Nakapungtot met ni Don Leon, idi imbagaken kuana ni Hepe Salvador, ang nadadahal ti CCTV iti labing ayan ti silid ni Monica. Iti sabali a bangir, naamuan ni Mayora Chona asaan a pinalubusan ni Don Leon a sumarungkar ni Padre Simon ken ni Monica. Aging gaan na danonan ti iruruar ti balasang idya ospital. Iti may sa arabii, sana makaidna ni Padre Simon. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Sa bagay, talagamat ngamin ngawan ti rumbang pagdanagan kanyak ni Narding. Tawan matida ka sa mapasama kanyak dito simbahan. Anya ko mga iti pagbutngak. Adaak mat iti pagtaangan ti Diyos. Aguri ka. Kaslarim padat dyan ang ko Gusto nga ta tinangag ko. Wano inalilaw na langit. Diyos ko. Anya nga ta ti mapaspasama ka. Anya nga ta dahi ta impurwak na. Baton samat dahi ta nabalkot iti papel. Kita no nya dahi ta. Di nagkasarsarita ni Monica. Amangan no kayat na laang ti aginan na. Ay, no apay mo't ngamin niya yung pangagmogan kwa na ti saritaan nyo kini Padre Simon iti cellphone. Ha? Inaklon na kanyak anangig na ti saritaan nyo. Iso nga amok, ngagpaspasugnod kanyak. Leon, anya ka kadi? Agpalabas ka lang iti agpatnag. Sigurado asaanan nga agpaspasugnod ni Monica. Kasla di mo kabisado ti ugali na. Ay, sa bagay mo't kidya. Alan, maturog tangarudan. Kumusta nga tandag iti kakadwak nga agronronda? Awan pa iti uray may sakadakwada na kasubli dito'y presinto. Sakpay... medyo agot-ut tinasugatan na takyag ko Ngamawan na nyaman deta. Saan ati marikriknak nga ut-ut ti agbalin alaped. Tapno aramidak ti rumbang. Ni Simon. Apay nga ta? Hello, Simon. Narding, nood daw yan. Amangan na makadagas ka dito yung simbahan. Ha? Apay, Simon. Adda ka di dakas ang napasamak dita. Diyak may baga, nadakas tinapasama, kuno saan. Anya? Sige. Urayan nak, Simon. Umayak itamat laang. Narnikanin ni Jonah. Nyom siya. Diyak pala makaturog. At akadipay pagparparikutan nyo, Amo. Kasla sa anak ngamin na kontento itinaramit mo. Amo. Kasla saan niya umdas tikas dyan lang inaramid mo, Pogi. Pasensya kayon, Amo. Ngam sana balen. Nalpasen ti amin, Pogi. Saan ta na pagsaritaan pa'y? Urayan talangan no niya ti sumaruno ang mapasamak. Nalawag apang taday toy, Simon. Narding. Nalawag ti kunana ditoy. Di kay unay agin lalaing Padre Simon. Taamangan no maipada ka itinaudi akura paroko. Simon, apay nga agisam ka? Amangan no pagarupam arabak laang daytoy anaawat mo. Amo ka sa narabak dayta, Narding. Iso na lang tadyak malapdan ti agisan. Simon. Panagkunak ngamin. Katawan lang ti maaramid ti asino man anagaramid iti kastanya. Iso dyak kita padakkelan dayto abanag. Siga lang ti makamoy ti daytoy, Narding. Kat sabay lang ko ma. To off the record amin daytoy ana pasama. Mabalin ka di, iha?
Noan yaman tinaaramid ko at di mo nagustuhan. Pakawanan na kumahan. Lipato mong dayjay, Papa. Kumusta ang tiriknam? Mayatan, Papa. Di na kun pagdanakan. Sigurado ka kadi, iya. Ang mga nonyan tumanin ti mapasamakan ka. Di ka din agdanag, Papa. Kamaudyanan na. Nakitak matlaangan day tanga isam. Ni Papa talaga. Panag ko nakit talaga na yung pagkaniha. Agyaman na kiti Diyos. Wan, Papa. Nakainanaak ngaminan iti husto. Iso siguro, saan mo matan aparitan dagiti gagayam ko na sumarong karda? Saanen, iha? Inaramid ko laing tikas JJ Hospital. Gapoy tinapasamak. Ngamno ita, tamakitak nga okay kan. Awanin da sino man amalapdan amang sarong karkan ka. Naragsak met ngagsarsarita itay daserlyom ken Monica, Ma'am Chuna. Kasta kadi, ising. Un ma'am, ket maragsakan akmet. Tamakitak ang nagsublinti sigud a kinaganaygay ni Monica. Nasayaat nga rod no kasta. Nakaina na ngaminan iti husto. Isu apud no jay imbaga ti doktor na. Talaga amasapul na laeng ti inana. Oh, apay, Ma'am Chuna. Malagip ko nga minti napasamak iti ospital. Ha? Asino tinapan ng butbuteng kada tayo ijay? Kan anya ti basol tayo kan kuana. Jak ninamnama da ito ayo umayo, Don Leon. Kaya't ko tagdamag may papanitin na pasama kay hospital, hepe. Anyang tinagbanagan ti panag-imbestigaryo? Ladingitak, Don Leon. Ngam nalaing te asino man anang aramid itikas jay ija ospital. Anya? Awan na pulos ti ure anya alid ana alami may papankan ko na. Panagkunak, nakaasidag kada kayo ti suspek. Ket naadal na ti amin atig na yo. Isungam mo na ti nararamid na. Anya? Dayta ti agpaiso, Don Leon. Atapan mi anasingad kada kayo ti suspek. Iso anas kan nga ganat kayo laeng. Saan tayo ngamin nga amo? Amangan no at damot traidor kadagiti taltal kanyo. Anasinged kada kayo. Anya jay kuna Monica. Kayat ko ti mapan iti simbaan, yaya ising. Monica, Pangaasim ko matakuyugan nag. amo ka di da papaham akayat mo ti rumwar. Awan da nga agpadpada, yaya. Ngam saan na bali. Yawag ko langan kan ni mama ang mapantay iti simbaan. Sige sikati makaamaw, balasang ko. Saan ka man niya agsasawa mo? Adda ka di parikot. Pogi. Adda ka din naduktalan dagiti pulis. May papaniti na pasamak ija ospital. Awan pa'y. Nga mapurbur siya anak itinako na kanyak ni Hepe Salvador. Nganya, amo. Posible kano anasingit iti pamilya Rogantes ti sospek. Anya. Dahil tinako na anak kanya. Iso ang mapurbur siya anak talaga. Maragsakan na imbagan kan, Monica. Agyaman nakmatkan ka, padre. Amo kay ramraman na kadagiti karkararag mo. Talaga akas na, Monica. No nasingad kan katimay sa tao, urumbang la akaraman iti panagkararag mo. Padre, Oh, kumusta nga rodan tiriknan? nasaranta akon, padre. Kas makita man. Nasayat launay. Maragsakan nakparakan ka, Monica. Agyaman nakmanen, padre Simon. Mailiwak nga umay diti simbaan. Iso nga... Padre Simon. Apay ang nabatak ti sarming titawa, iti pagnanaudam. Anya tinapasamak, padre. Apay ang nabatak ti sarming iti pagnanaudam.
Delikado nga rod da Don Leon no nasingid gayam kadakwada ti sospek. Sa anak mat kit di asigurado, P1 Mendez. Kas nakon, pattapatak laang dayjay. Chief, Ngem posible apudno ti pattapatak. Gaputawan mat ti sabali ang makaasidag kadakwada. No saan laang adagiti kasinged da. Sa anak ang mamati iti imbaga ni Padre Simon. Asaan ang naigagara ti pan nakabatak ti sarming iti pagnanaudan na. Anya, Kan nadlaw ko nga da ilimlimod ni Padre Simon. ha? Ne, anya kumangay day tanga ilimlimod na, Monica. Diyak masigurado no anya. Ngam amok nga da. Monica, Kat ika gumaak nga amuan no anya dayta. Bareng adda maitulong ko kanikwana. Kas nagayam ti atap mo, Hepe. Juan Mayora. Kat naibagak matanday takin ni Don Leon. Ha? Nagsarita kayon kanilyon? Napan ijay presinto, Mayora. Damdamagan na no kumusta ti investigasyon mi. Kas nagayam. Mayora, mabalin ka di amamwak, no asino dagiti nasinged kada kayo? Ken pagtaltal kanyo unay? Nawaya ti asino man nga umasadad ka na kami. Nang runa kanyak, no adakid dawan da atulong, Hepe. Iso amakunak nga amin nga umili ti San Bartolome kat nasinged iti pamilya Rogante. Mayora, Iso amariribu ka nakmet, gapu iti dayta nga imbagam ita. kaano anaawat yo day taatip, P1 Mendez? itay laang, Chief. Itay napan kay di munisipyo. Kas tagayam. Jak pinati adagos. Iso ay uman ko itakin ka. Ape nagsinay ka iti naunag, Chief. Awan, P1 Mendez. Uray saan tayo asigurado iti day taatip. Nasken nga agtignay tayo lata. Anya ti amu tayo. Amangan kit dimet no adda kinapudno na. Asidega kundi tabalay, Leon. Di kagdanag. Tasaya at nirot no kastadyo na. Urayan ka lang aruden dito balay. Tapno makapagsarita tanay pa. Bye. Bye. Ay, anya nga tamanan ti ibaga kanyak ni Leon. Aday tantikit ti mansyon. Urayak nga ilukat dagiti gwardya nga inala ni... Anya ti, aday ti sangot ti gate ti mansyon. Naakuban mo't iti karton. Basura nga taday ta. Tinasayat. Dumsagak dito ilugan ko. Amuak no anya tinaakuban iti karton nga aday ti sangwanan ti gate. Anya nga taay haday to'y anaakuban. Kita at man kiti. Diyos ko! Anya tinakita ni Mayora Rogante. Apay anak laat da ito'y. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama! Itinagan ti ama! Napalabas, iti maysa arabii, naklat ni Padre Simon, gaputada ng barsak iti sarming titawa ti pagnanaidan na iti simbaan. At dapay pang tanay surat iti papel a para metlaeng ken kuana. Inawagan na nga rod ni Hepe Salvador, ket impakaam muna tinapasamak. Iti sabali a bangir, naragsakan ni Don Leon, gaputa nagsublin ti sigod aganaygay ni Monica. Kabayatan na. Agawid matan ni Mayora Chona Rogante manipod ijay munisipyo. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Urayak nga ilukat dagiti gwardya nga inala ni Leon.
Anya ti aday ti sango ti gate ti mansyon. Naakuman mo't iti karton. Basura nga taday ta. Tinasayaat. Dumsaagak dito'y lugan ko. Amuak no anya tinakuban iti karton nga day ti sangwanan ti gate. Anya nga taday to'y anak ko banaya. Kita agmadket di. Diyos ko! Lapida day to'y. Lapida para ka nilyon. Naskan amamon nilyon day to'y. Agsubliak di talugan ko tagbusinak. Ay, Diyos ko! Anya ka di mananday to'y anapasamak! Anya ti serbiyo nga inlalag agwardya nitoy. Nawan ti uray may sakada kayo anakadlaw. No asino tinangi kabili ti lapida iti sao ti gate. Agsaw kayo! Boss, talaga saan mi anadlaw? Anya laing ti serbiyo. Agpapaada kayo kadi a bulsek. Ha? Bulsek kayo kadi! Tasaan nyo nakita no asino ti awanan bain anang ikabili ti lapida ti sao ti gate. Awan pa'y serbiyo. Agpapada kayo amuno! Apayasan mo tinamatagtagari ni Monica, manang ising. Sigun ken kuana, adda kanu ngamin ilimlimid mo, padre. Anya ko ma? May papan iti pan nakabutak ti sarming ti tawa iti pagnanaudam. Ha? Sabali at talaga ti atapon na may papan iti nabuong asarming ti tawa, padre. Anya ngamin at talaga tinapasamak. Le, apay nga agisem ka, padre. Pati ka disi ka, manang ising? Kat sana mamati iti imbagak, asaan anay gagara ti pan nakabutak ti sarming? Kwa, ijak mo, padre. Siya kumatipat nyo. Saan kayo mariribukan maipapan itinabuo nga sarming? Imbagak mo ten. Aksidente tinapasamak. Apay adimat lasong bata na ni Monica ti awag ko. Makapada naglakat nga rudan. Hello, Mama? Iha, agyaman nakta sinong bata mon ti awag ko kan ka. Ayan nyo ka di ka ni ising. Ada kami dito'y simbaan, Mama. Mabalin ka di. Agawid kayo itamat laang. Ha? Abay, ada ka di da sa napasamak dita mansyon? Iha, pangaasim, saan kan ngagdamag? Agawid kayo ket din. Kartingan nyo. Sige, Mama. At pakadaak lang kan ni Padre Simon. Darasan nyo. Kat aganad kayo iti panagawid nyo. Chief, awan mo ti madi amadlaw ko iti daytoy a lugar. Nakaululi mag ti lugar, Chief. Awan mo ti sigo... Aguli magkalang, Mendez. Agsipot kakit di. Apay, Chief? Laglagi pam ti kanayon nga ibagakken ka. Nudad duma. Ipasimuda ag tinalabas a kinaulimot ti paggat. Chief? Isong agridam kakit di. Amang ano dakas ti pasimuda ag tinalabas a kinaulimak daytoy a lugar. Sabali tagparparig na kanyak, Monica. Yaya ising. Imposible apagawidin na taadagos ni Ma'am Chona no awan ti dakas a napasamak ije mansyon. Kunsikan amis mo tinagkuna. Asabali ti tinor ti panagsauna itay iti cellphone. Dayta ti agpayso, Yaya. Madlaw amang butbutang ni Mama. No kasta nga rod, sigurado nga dadakas a napasamak ije mansyon. Ngama, anya nga ta. Jak pa'y maibaga, balasang kao. Maamuan ta dayta, apaman a makasangput ta ijay. Apay nginawagam. Apay a pinagkawit mo. Apay kat tinasaan. Anya ti amok.
Ang mga no dadaka sa mapasamak kan kuana. Di mo ka din napanunot. Anakarkaron niya agbutang ni Monica no maamuan natin na pasamak dito mansyon. Ha? Karuruar na lang ito ospital, Jonah. Amangan, no makapatakas kan kuana, no maamuan natin na galas na pasamak. Leon, Apa man na sumangpat, makaamu kang agrason kan kuana. Uray anya ti rason mo. Basta jak kayat amaamuan na, ti may papan iti lapida. Negatibo tinaitipkan ka, Mendez. Kaya't asawan dayta. Inalilaw na kati asino man anag-text kan ka. Chief. Naskan nga ganat ka. Ha? Apay, Chief? Sana rumbang amamati kalatan iti anyaman ama i-text kan ka. Amang ano iti sumaron. Kat pakaisagmakam kayam ti maawat mo atin. Anya? Iso ka sa pulan tinaan anay apanaganat. Mama, nadlaw ko iti panagsaom ita imawag ka. Madandanagan ka. Sa ita, ibagam kanya kawan ti dakas na napasamak dito yung mansyon. talaga nga awan, iha. Nagdanagaklaan, tapampanunutan ka. Karurar mo laang iti ospital. Ngamjak amo arimwar kagayam. Agul-ulbud ka, Mama. Ha? Ne. Pagkunaam. Di mo't inyawag ko kan ka, mapan kami kaniyaya ising iti simbaan. Ha? Pinalubusan nak, Mama. Sa ita, kastat ibagam. Iso anakad-kadlaw nga agul-ulbud ka. Anya ti panag ko ng pogi. Papanawag san dagiti maagatin ang danag agbantay dito mansyon. Saan, amo? Awan mo ti serbida. Nalabit a ginundawayan lang ta sino man. Asana kumitkita dagiti adda dito yung agbambantay. Kasapulan tayo ti serbisyo da, amo. Nang runa no mayra na, nga adda pang ibaunan nyo kanya. Pogi. Iso asan nyo ida papanawan. Kasapulan tayo ida. Adaman gayaman na panan nyo a lugar. Wen Simon, ngam awan tinaduktalan mi. Narding. Atapak nga rod nga adda mga aramat kini Mendez. Tapno maibaw ing iti sabali ti atensyon mi. Anya? Kasta ti agparparig na kanyak, Simon. Nakarkaro nga rod anasken nga ganad kayon. Araramiden mi dayta. Masaya at launay, Narding. Kumusta gayaman tinapasama ka damo ni kay hospital? Ada ka din naduktalan yun? Negative, Simon. Nalaing ti awanan ba Anya? Talaga a pinaliiw na idaan na imbag. Sakbay nga insayang kat na dayjay apamut butay. Ay na, jak man na mo kini mamam, iha. Noan niya launa iti pagdanagan na. Papa, Anya nga minti ko na nakin kaya. madanagan ka no, gaputari mo arak. Sa bagay, uray siya iha. Ngam, da pa nagtalag ko kan ka. Papa? Siyempre, karuruar mo iti ospital. Iso siguro ang madanagan tinam. Papa? Tinasayaat, iha. Pasinsya mo ni mamam. Ado nga minti pampanunutin na. Gapo ka dagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Agyaman ka ta napamatik ni Monica. Leon, No maminsan, yuman mo pa'y kanyak no anya ti addang nga iwayat mo. Winnutan niya man niya ramidem. Mapaling ka di. Laglagi pa mabasit laeng akam malim, posible amaamuan ni Monica ti aman. Leon. Ha! Isungagan ang nagkakuma, Choda! No siyak lamay sa. Mamati ak no anyaman ti imbagada, Monica. Yaya ising. Nagpalpaliiwak apaman anak kasangpet ta dito'y mansyon. Ngam awan mo ti sabali anapaliiw ko. Ha?
Isu a posible nga agpayso ti rason ni mamam. No apay akas jay ti Jarna idi imawag. Diyak amo, yaya. Ha? Agdwa-dwa ka latta. Sabali ngamin at talaga, ti agparparit na kanyak. Adda ka barbaro nga impormasyon, ang naggapo ka dagiti kakadwa tayo iti pidiya, Chief. Anya rita, Mendez. Adda ka nun na itip kadakwada, asabali manen a shipment ti droga. At niya. Day tatagpayso, Chief. Nukas nga rod, agsagana tayo. Sigurado aka sa pulan dagiti kakadwa ti koordinasyon tayo para iti maisayangkat nga operasyon. Asino nga dati umawawag? Nagsapamatan? Siyak man lang ang tinupan mo sumbat. Rugantes Residence, hello? Hello? Asino ka di daytoy? Hello? Asino ti umawawag? Hello? Agsao ka kuma. Asino ka, kunak? Anya taramidan ni Monica iti dayta gundaway. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.